Umunsi umwe Captain Ibrahim Traoré yabajijwe ikibazo kigira giti ese kubera iki waje mu gihugu cy'u Rwanda kandi ahantu hose ugiye bizwi neza yuko witwaza imbunda? Wakibaza niki Ibrahim Traoré yasubije abari bamubaje icyo kibazo cy'uko yigize kuzanwa mu gihugu cy'u Rwanda aza atitwaje imbunda, kandi ikintu kimuzwiho nuko uyu Ibrahim Traoré perezida w'igihugu cya Burkina Faso ahantu hose agiye yitwaza imbunda. Igisubizo yabashubije mu magambo ye yaragize ati kuba naragiye mu Rwanda sinitwaza imbunda si uko ntari kuyitwaza, ahubwo nari niyizeye umutekano uhari. Uyu Ibrahim Traoré yagaragaje yuko aba yizeye umutekano wa nyakubahwa perezida Paul Kagame. Wakibaza niki Ibrahim Traoré avuga kuri nyakubahwa perezida Paul Kagame? Niki Ibrahim Traoré avuga ku gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda RDF? Byose tugiye kubigarukaho ndetse urasobanukirwa neza uyu Ibrahim Traoré ari mu nzu ki, mu perezida w'igihugu cya Burkina Faso wagiye ku butegetsi ateye kudeta, ndetse na n'uyu munsi uko bwije n'uko bukeye niko benshi bagerageza kuba bahirika ubutegetsi bwa Ibrahim Traoré, ariko bitewe n'uko uyu Ibrahim Traoré yashinze ibirindiro by'igikundiro mu gihugu cyiwe, benshi bamwihebeye ntabwo babasha kugera ku uwo mugambi wabo wo kuba bahirika ubutegetsi bwiwe, ndetse banagerageje kenshi kuba bamwica ariko ntibabigeraho. Ibrahim Traoré rero ngira twakoze n'ikiganiro tubibabwira uburyo umwe mu basirikare barinda uyu Ibrahim Traoré yishyuwe amafaranga agera kuri miliyoni 5 z'amadolari ngo aze arangize nyakubahwa perezida Ibrahim Traoré, ariko uyu musirikare umwe mu barinda Ibrahim Traoré yanze ayo mafaranga miliyoni 5 yari yahawe kugira arangize Ibrahim Traoré ngo aze kumurasa ubwo azaba ari gusenga amuturutse inyuma. Ntabwo byabashije kugerwaho rwose, umusirikare we yabaye intwari yangaye amafaranga yari yishyuwe ngo ahabwe ndetse n'ubuhungiro ubwo azaba amaze kwica Ibrahim Traoré yamurashe n'umuryango wiwe ahabwe ubwenegihugu bw'ikindi gihugu, ariko ntabwo byakozwe, umusirikare yarayanze. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri nyakubahwa Ibrahim Traoré turebe ikintu avuga ku gisirikare cy'u Rwanda RDF, ndetse ku buryo Ibrahim Traoré uko bwije n'uko bukeye abavuga ati binakunze buriya igisirikare cyanjye cya Burkina Faso n'igisirikare cy'u Rwanda RDF twabihuza, ndakeka byakorana neza kubera yuko uyu Ibrahim Traoré avuga yuko yizera umutekano w'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko bihuye rwose atari ibintu byaba birenze, ndetse byagenda neza kurusha uko noneho bisanzwe bigenda. Avuga yuko igisirikare cya nyakubahwa perezida Paul Kagame ari igisirikare gikomeye, ari igisirikare kidashidikanywaho. Igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare gihagaze neza ku buryo Ibrahim Traoré bavuga yuko gihuye n'icya Burkina Faso ari ibintu noneho by'amata n'ubuki. Ibrahim Traoré rero imiyoborere yiwe ya buri munsi avuga yuko umuperezida w'icyitegererezo kuri we ari nyakubahwa perezida Paul Kagame. Captain Ibrahim Traoré rero ukuriye agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi muri Burkina Faso, ubu niwe mutegetsi wa kiriya gihugu ukuriye mukuru wa kiriya gihugu cya Burkina Faso, akaba ari nawe mu perezida uri hano ngaha mu gihugu cya Afurika mutoya cyane, ndetse akora ibikorwa utamukekeraho bitewe n'imyaka afite, kubera yuko Ibrahim Traoré aracyari mutoya cyane, afite imyaka 36 akaba 37. Ni umusirikare umenyereye intambara, wagiye buhoro buhoro anenga ubutegetsi bwo yahiritse ku ngamba zitanga umusaruro mu kurwanya imitwe ya Islamic State ndetse na Al-Qaeda. Captain Ibrahim Traoré ku wa gatanu nibwo humvikanye inkuru y'uko yahiritse Lt Col Paul Haney Damiba, yabaye kudeta rwose ya kabiri muri uyu mwaka, ubwo nyakubahwa Ibrahim Traoré yahirikaga ubutegetsi mwa kiriya gihugu cya Burkina Faso. Iyi kudeta rero yashoboraga gukerereza inzibacyuho yo guha ubutegetsi abasivili. Traoré w'imyaka 30
n'itandatu nk'uko nabikubwiye kabakaba 37 yatangiye igisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2009 aho yabaye mu mitwe y'ingabo itandukanye irwana intambara mu burasirazuba n'amajyaruguru ya Burkina Faso. Muri Mutarama rwose yari mu basirikare bafashe Damiba guhirika ubutegetsi bwa Perezida Roch-Marc Christian Kabore watowe mu nzira ya demokarasi. Uyu Ibrahim Traoré rero ubwo yajyaga ku butegetsi, uwo yateye kudeta n'ubundi nawe yari yagiye ku butegetsi abifashijwemo na nyakubahwa Traoré, ariko ubwo Damiba ngo yageraga ku butegetsi rwose uyu Ibrahim Traoré yanenze imiyoborere yiwe. Uyu ariko Traoré ariko amaze amezi 8 nyuma y'ubwo habaye kutumvikana mu gatsiko ka gisirikare kazwi nka Mouvement Patriotique pour Sauvegarde et Registration. Uburyo butandukanye bwakoreshejwe na Damiba n'ubutegetsi bwe bw'inzibacyuho burimo gukaza igisirikare, gushyiraho abategetsi ba gisirikare mu ntara zirimo urugomo rukabije no gukaza ibitero mu majyaruguru n'uburasirazuba. Bwananiwe kunesha ibitero by'imitwe y'inyeshyamba ku basivile no ku basirikare. Ikigo Asereda Info gikora ubusesenguzi bw'amakuru kivuga ko Burkina Faso yasimbuye umuturanyi wayo Mali ku kibazo ku kuba izingiro ry'ubugizi bwa nabi muri uyu mwaka, ibyateye imyigaragambyo isaba kwegura kwa Damiba mu mwaka w'ibihumbi 2024. Kuva mu mwaka wa 2015 haba kudeta yatumye bahita basesa umutwe w'ingabo zidasanzwe. Igisirikare cya Burkina Faso cyugarijwe n'uwikekwaho no kutishimira uko ibintu bimeze. Ubushake mu ngabo bwaragabanutse kubera ibitero bihoraho kandi bikaze by'inyeshyamba n'uburyo bukeya bwa gisirikare bwo kurwanaho cyane cyane mu gice cyugariye imipaka. Captain Traoré agifata ubutegetsi hahise haba intambara y'amagambo hagati y'uruhande rwe na Lt Col Damiba, bituma haba ubwoba bw'intambara yo kurwanira ubutegetsi. Gusa ku cyumweru byatangajwe ko Damiba yeguye, biha umwanya Traoré wo kugenzura ubutegetsi no kuyobora igisirikare cyugarijwe n'inyeshyamba mu gihe kinini cy'igihugu n'akarere ka Sahel muri rusange. Captain Traoré yavutse mu mwaka w'1986 atangira amashuri ye i Bondokuye, umujyi wo mu burengerazuba bw'igihugu mu ntara ya Mohane. Nyuma yerekeye mu mujyi wa kabiri w'igihugu Bobo Dioulasso kwiga amashuri yisumbuye. Mu mashuri yisumbuye Traoré yarazwi nk'umusore ucecetse ariko w'umuhanga cyane. Ibrahim Traoré rero uyu munsi ni umuperezida ukunze kugaragaza yuko akunda nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse n'igisirikare cyiwe RDF, ku buryo akunze kugaragaza yuko RDF ndetse n'igisirikare cye bihuye ari ibintu byamunezeza cyane. Ndetse ibi hari umunsi umwe bizaba yuko igisirikare cya Burkina Faso cyazahura n'icy'u Rwanda RDF, kubera yuko ngira mwagiye mubireba ntabwo biraba, ariko hari igihe byazaba. U Rwanda burya ruri muri kimwe mu bihugu by'ahangaha muri Afurika bikunze kohereza ingabo mu bihugu byo hanze kurinda umutekano, harimo nka Mozambique. Ngira murabizi yuko muri Mozambique hari abasirikare b'u Rwanda bakunze gukora igikorwa cyo kugarura umutekano mwa kiriya gihugu cya Mozambique. Umbwira ugire ibihe byiza, uracyari kuri Rwanda ni Future, kanda subscribe, usige igitekerezo cyawe muri comment, nawe utubwire uburyo waba ubyumva umunsi ingabo za Burkina Faso zizahura n'ingabo z'u Rwanda RDF na Burkina Faso byaho.